Zdravo, ja sam Dragan Perović i dobrodošli na prezentaciju retrofita brusilice za ravno brušenje. Predloženo rješenje je interesantno jer je urađeno sa hardverom koji je najjeftiniji na tržištu. Za prikaz stanja mašine koristili smo touch panel MP330S proizvođača Xinje. Centralni deo upravljačkog sistema je PLC XD5-24T4 proizvođača Xinje. Ispod tocila sto se pokreće hidraulikom u smjeru X ose, a pomeranje se kontroliše proporcionalnim ventilima. Po Z osi, to jest horizontalno ispod točka napred-nazad, sto se pokreće hibridnim step motorom. Nema 34 od 8,5 Nm. Isti driver i motor se upotrebljavaju za pomeranje tocila po Y, to jest po vertikalnoj osi. Kada se drive preko digitalnog ulaza isključi, motor ne drži položaj ose, pa se ta opcija koristi da se ose mogu pokretati preko kurbli. Ujedno se ovo koristi za isključenje motora ako se mjernom letvom detektuje nekontrolisani pokret. PLC može da generiše do 100.000 impulsa u sekundi. Rezolucija mjernih letvi sa kojim se kontrolišu kretanje je 1 mikron. To znači da se može ostvariti brzina od 1 mikrona u sekundi do 100 mm u sekundi. Ja sam koristio do 70 mm u sekundi brzine, a za veće brzine proizvođač traži korištenje atenuatora, ali ja to nisam probao jer je 30 mm u sekundi za ovu mašinu sasvim dovoljna brzina. Pomeranje u ručnom režimu se može ostvariti brzo i sporo. Obe mogućnosti imaju minimalnu i maksimalnu brzinu, pri čemu pri pokretanju kretanje počinje sa minimalnom brzinom i lagano ubrzava ka maksimalnoj. Položaj pod Z i Y osi se prate pomoću mjerne letve sa mikronskom rezolucijom. Ovo je važno za pomeranje tocila po Y osi jer se na taj način kontroliše visina brušne površine. Preset trenutnih vrijednosti po Z i Y osi se vrši iz menija. U automatskom režimu po X osi može se kontrolisati samo brzina kretanja, a po Z osi u automatskom režimu definišu se granice kojima se ose mogu, to jest to može pomeriti. Sto se može pomeriti u ovom automatskom režimu po Z osi kontinualno ili diskretno. Ako se pomera diskretno, pomera se u trenutku kada je po X osi 100 pomeren u krajnji položaj levo ili desno. Kada po Z osi dođe do granice kretanja, vrši se promjena smjera, a u tom trenutku se spušta tocilo po Y osi. U automatskom režimu tocilo se spušta u dvije faze. Kada je daleko od željene mere, vretenost se spušta sa većim korakom. Kada priđe granici, vretenost se spušta manjim posmakom dok se ne spusti do željene visine. Poslije toga stop prođe površinu po Z osi željeni broj puta bez spuštanja po Y osi, nakon čega se zaustavljaju sva kretanja. Kao što ste vidjeli, dobili smo sve funkcionalnosti koje CNC brusilica za ravno brušenje treba da ima sa kineskom opremom koja je od evropskih brendova i 10 puta jeftinija. A potencijal ovog hardvera je svakako daleko veći. Hvala na pažnji. Za eventualno pitanje javite mi se na mail plcperović@gmail.com.